Fedebe tongene sabasire ayman karonga o haramoko ustaz Haruna Gakuma ida meni khorenya bamako sevrin qasun tampilendo sego sine wujud fille tampile ado sino kare dingrabe tongene palais de la culture salbe tongene banzumana sisoko akenga wujunu sikido komo siki hadam remme wutu afawu majaman kutenan tokselan ana imerute organisateur nendo fedden kesuna muri fobe gado meni ke batte kenya na fata enfance kine jamanga gelli saga sre faba sre nyangulunga ata ko yido sasana ga gel gollu beni de beri ado hakillani beni gama ado jamanglawa kape amogo be kudu alhatemen ko ilawi sorogono ni tobotomo ona president Haruna Gakou meterenka ona famekita bi ambe ala timedenw ka kene de ka nin kene nanyu deme sini nan fana te dugukolo in koka ala na mado bla unujo an fana ka dembaya ko ina fo ala yo chama la karanye qur'ane kono chogoya mina bi kene tinyo ode ko la hala bange mawye yala yatime joli babulo jamana mali kono ani mali kono yatime joli babulo bo mali kono sisa munumbe ambolo munumbe qur'ane drusila ulube tabina ni jatela munumbe madrasa fanala ulu fana kacha bo ni ko be fara nyogon ka jamana nu abeta la time den keme duru nyogona la munumbe ambolo charge la kalo namba jonu ka dépasser alhamdulillah amma desula wa antena dese bi idinillah ni munu mbora France kuma nyuma ngulo ani munu mbora Mauritanie ni munu mbora France ni Mauritanie uye barake uyerede ani avion fenta a wari mabo masiku amabo conférence la abora an yerede ku abeta fo million dur walma million wala flan nyona la a wari bora an yerede kuna uye ala de nyini ni ay amana conférence ke wari fen mana soro a drome antata ambadi abada kala time donc ngokoro anga tourna illa nyini yo ode uye chesiri minke ku ka dembaya to bebaro France be la halamina bibina kanofla ka dembaya ka to ala time donc kama wala sa femi be soro fana ka duma la kuma mi be mbolo oni chesiri ku yere ala kusara ala fana ka maubla mimbe jo fana ka dembaya Bamako sonin kondo sonin kan kamuka no mbo siri nalle o kharam mo nyimi conférence ngeme falle ngiri makhami jangiri nandaga ustaz Haruna Gakou sagata dingranga kudu na trindi nduya kudu o fainda nongla fatan français kitana kibare ki kamay mako ke golle ke haklela amanya ge joppe France ya bani adeni ke golle o de jopage loga Soudan alhamdulillah akhni yogona ni demandun kin nanti sun qaso suganari oni tagandi miskina ni de korinton de menaga bo angana daga khara nokku ngan suuxunu angana fo sirebe uranda nari fa bankanga bo kella hala ogeri wodi jopati yere mi ogan katti fini bede berni o daga Francia 2015 o duguta Soudan université nga c'était 2014 après o daga France alhamdulillah conférence fana bede beri qalsini bege kite ken no nga agobo siri adin kemme kawafi afalle ikhwani begano ado akhiya garu begano itinke qalsini bege na conférence de beri ne kinna garam mo gonya abanti la lewne ñani ke fonan ka conférence qalsini kene man ñana ci quoi la première fois nke gana jo parti kulla gande ñay arni fotanar no conférence gebe na faade ber ko sino conférence organisé tinke me besoin de kon qalsini alhamdulillah ba itona ñoni kin association ni be ne gadde man dunde berni ko foni on a kine sur une association fotan on ti kengana pourquoi pas une association ta gondi o sa association ta gonanti Rayan di kafalati al-aitam o de ta gonanya Rayan parce que anya son qason no gonyel asine nga bakani trokoro misile ke ande akhni be ga gollini domey Omar Doumbia am sidem payere kundu o suduguta dome Soudan trokoro ade Hamid Traoré bo ade Dawda bugu ngi tele durusu ninkini misidu kerege no de demande kuruti katti kunga bo soroben ga gollini dimba tenga sonin kara jamane ke sere yogo suwe bo sina Finlandi ntona malin takembege parce que gona tona nya malingen ken malienya ore malim begay son kasongana ki na conférence khoro de beri qalsi be gana kite jamane sugaye a peu près 2000 denenunga nantina ko bona kine miskina nga ore malim begay sina filan ore Mauritanie Sénégal Gambie sina sikanda gobo ore jamanu ku susuro anogonga kella hala kama bo sasa
magarini développer ada ngay baka Soudan ngere baxsu be safa dawrul mar'atul muslima fi islah al mujtama sa gasire bogu kenyay akhinin ko rekatsinga antona fa basire kefe Cheikh Simbara Koita Abdurrahman Korera arinya kundunyai alhamdulillah magarini nanguni mogarini jarandum polla kunguni gedunga sasa alhamdulillah ke akhi Ismail Sakho jazahullah ana gedin khibar sa so fastintono komo sikide fo gede aketa gedu beno gedi soko debunga fubeni hajungi alhamdulillah forajini bo misudun qawdi taga alhamdulillah kullu halani wotunto odi jara tani o meni devinu ko gon bagan ala la qalloga kebe bagan na financer par an aytele ma 700 000 euros qarsi bega tele enta sefantu 700 000 euros ke oga keberagan aga ba koy mekito sonin koy menen oga fu ben kapame conférence ni kartini demandu beganari ogi denne bo kella hala golle ke daga mugay o yala timen kani mutu en charge il faut berige fati ona yogoni utulway ona sigiti yogoni nafa gambane ona yogoni romu mutu oni ro l'interna ninga banto maga malimbane ka jamanu ku combien millions 458 millions 1 million CFA tani on est Kenya financé sine no kebe ga baka oga dene kenno gana ko tu kebe safana na fein sinon en punge 500 millions kebe ga telle man tegili no ko so sonin ko imeni alhamdulillah ogi feindin voilà timen family mo ma Burkina Sarentia Fabentia iyo goni de fara hunki imani kinani ge fato gana kararo mumpa ye family maneme sallu gore ngana kinyo serenya bien kutuni le yani anaraga salli no na nyai fa bayinonga alhamdulillah kusino o de berini wasasa ori nantona gara nokuni nguni imeni durun na nyano alhamdulillah la timel lomu yogoni duguta ye ke gara nokunga fo gorongono foni ga duguta ke gara nokku fo lomu ko odi kof me ya fay kabala kadi yawri mesino fo gorom pay ko amaga foni duguta me alhamdulillah Sénégal ga foni ga fage duguta koy danginte kayme wasasa l'interna no maga Sénégal Gambie Mauritanie bo nyinyo ngo maga dingiran kusu ado Mali dingirani kusu no kungo maga odi warano ode nyambaranin kita Gambie galle alhamdulillah ode deberi lancement ngana nyana ikite gana kori dimabe ono bien kutonar conférence deberi kebe gana kite ona kofmei anadaga mais Bamako gallage mulo o gante lancement deberi na kamba ode no ko ga taga khay kudo soro goni nagiri karani jafununi mabange makanyaga ni mabange inare kay yankano kunti maga ide wotuntelli tanoni villa nya utoga tugana tampilo jine par mois ode no kuntaga villa mu manyani mukebe ga kana daga anga gollini bureau ka soro nyankan o ko ga hirno soro sikki o so daga wino nya alhamdulillah nyeme ouverture nyame deberi serbe ndagri Sénégal anara na anjare no chez Zurana deberi anadangi ante gode tugana bo projet ni film malinga Kenya ndere xale lela no kudo xay xale kenan timme alhamdulillah fayla fe bo timme trotna la ouverture nya deberi bo Sénégal ga Gambie imisiden tege i wiran toge atroti gara lambana kenka agal sin finance alhamdulillah Mauritanie ga insha Allah o daga gaya tufan sogondi dingira bege fendino aga gollem pay jopene bo Sénégal alhamdulillah a gollen ka commencer ba on est Turquie gole laydu laga gatagana ada jopa 22 000 euros na forage 14 millions ken gollen daga bo malen ka gallem pay titi bugunyay o de chaton sogono ça fait 6 millions 500 à peu près 6 millions 500 à peu près alhamdulillah kenyeme a fay ke amaga aga gollen avancer siringa bo nyinyu tanani yonga alhamdulillah igo maga malinga sasa tintero masegu makobu karlenki men nyinyo gon khibarun ko wala kuyo maga malinga golluku ku jamanu nagatian même Guinée Bissau ide nyinyo go kinu net foko ndaga non ona tagona kine faban kallano soni ko ngano kusa bange toga jamanu beni kenni ku jamanu orphelina ni ngomaga wa illa o demando ala la timeni ngano ga sikiti fu beno gi demana Guinée Bissau yononga e Conakry sorongo maga Ivar sorongo maga nonga ogi jarana Togo sorongo Gabo sorongo Makara ala timeni ngono gana daga umurande fe oga i dépasse no ga sikitia Burkina ga iyo magano bo kento go mi jatene jamanu beni o demandunga katia yetele jamanu tamide nyeru alhamdulillah o soni kallo moy o gan katti fu wende berni bo kenni simi ma question pilani asikandi atibe gana nyamulla khoynallo bo khoyogede ko mo be alla ngolle nyani afolla qengunin tenyani ba gangebe ke qaida yo gani ma ngete sere khili nantiro parce que angana ti serenda onda gaja ado kebege ti imetele gaja ti me kebege daga ti me a khoto wa no wa kenne dambate magere serebe ronda ga parce que ngena no golle so anani golle ke ikhlasu nga magano ko filandi arotina alla ya murute yanke maronda imande muru nallo na nalla kita golle ke kammo sikanda wakati nga magalay manke ngana sere utanna rala na wakati ntamaga wal malante golle keda wal maroti nganetana arni kasigindi karanga bo kella hala afolla qangunin tenyani sere suganati inallo
akhini be go maga malinga iya fayke kundu afolla qewintan ibe gana tina lo angan katti golle be de berna sumbana fanande kenya ko ibe gero lenki adu be gero gelliyeru qaswani bani Allah nkibare ibe gan katti kebera Abu Huraira atubi kankota mage tinto annabi agare hadise be tanga Abubakar be radiyallahu anhu agare nyaado annabi alayhi salam gelli sulama ko ngabambado Abubakar mekemme tanga do annabi magere wala serebe gana ro ngan katti effort be iyo goni ro saka zero do fabasire e gani ro de soro goni no sino mane megere da su dépasser fotana fetio hamasa be gera lo ndara ngan katti kebera wala folla ko nyin tenyani bo gollu be no gi kamma sun qaso sugana kinye fammin droanyani jamanu kuswan oga sikiti na faranga aga tarandini de menaga sallungana kinye le yani nyanduran ko bene famini beni gobongeni na kinya nani le gumbuni ko bono gumbuni filli nani la sadana miskina ni begano aga tarandini ide menaga fi sabilillah wala ko an gollenga a joppe kundu ana do fondi ado follaqto munyin tenyani insha Allah taala sir sugana nyamulla nallo golleke simmemra en question ku jabi gello game konti kwani Okay. Inshallah. Tasirebe ganam lana demanden kinyandi wala akhini ngono Sheikh Ilasi Dukurani resa sa banko fe akenyi megel golle nanjo panye may me alhamdulillah ay meri itizaru ko ngende beri li fempuma kama likempuma kama siri université be ga banko ane ken khibare ay me ani magister nya gari bo tuba khibaru gebe su asuna ya kama bo kella hala kenya na gedo ko ati khibare su gana nyana gemme ngana nya kebe na contrandi de berida sugule ende fe ari sigere sasa afage daga wala akhini ngere Cheikh Moussa Cissé Cheikh Suleiman Kanouté ogram mogo aywa Ibrahim Diagouraga Cheikh Ahmadou Kaba wala khibaru ngere be gana blana demande kini man numéro ni de fe ngede daga batenga wala France fube ni ga abiro no nga ga gollini imma fo magare Cheikh Kharaba suguna alhamdulillah bakara suguna Cheikh Ismaïl Saro akhin ngere Mustafa Soumare aken daga Nouakchott daru inshallah wala golle kene ke daga mo yayi alhamdulillah akhoni na kona fe ndade fankan kitta jama kutu kana ko to malinga tani ngana ni France kunni ngana bloqué lay déplacer na daga conférence bane 2-0 na 6-7 millions à kofme conférence bane kenoko Dakaron Gambie kenta i golle ti hajuna à peu près 10 millions e bien mutu 400 € na daga deberi 8 millions de kenya kofme sali conférence nokko ke afala ko telli wala mais ça Mali Mauritanie kenta ke ogere ke kofme conférence avec 12 000 € be combien kenta Mauritanie khalle kenali wala mais Mali joppa di nya fayke sorome boga khala o medo mu conférence ko do seberni Mali wala te Mali ni jele gini e me boga khala e ma fen ado age développer do Kenya mo be Malinga ame développer kununga ado na profiter nako mo yogo yikumaka onum la ken système wana nyom Malinga tanange wala korogumu yogoni yogola na marumbo tere sukrautu ana daga deni ko fo yogo yenonga jigi banyani yagareke qasu fil sugay atelo gumbonya kin kharalo mo quoi ado biradini yo atelo gumbon kin ya marquez kana daga deni antetuma nga khala arita si komede beri après nda numéro murunde khirana kunyi wala Malinga yere nanduada wala o hajungey ibe famini ngono Sénégal ni na daga ube yogo na daga lumunu kutulu ya garu yogo neno nga sasa kuna na kasosu ina daga ya kanu kutulu foni yono nga masinya ni maga na daga lumunu kuyugo ko coiffer na daga yin kolon coiffer na daga dia bu fona daga ide mana ko la wanke foi metele nanti ay mane maga funjo ke sorobo ana daga tiebun sori danga adina yige ana illana kenge be nyane Sénégal ni kendo de may kunna fakan khibare est-ce que ku khasutumi me na fakan si kum maga déjà soronge di ko boko e gatela den ino de mana lo ay ni kude courant de feñay soro ko kasigi ci buru jonko wala no mula ke menan kite Malinga yogo gana tinna sigi buru be ga kininya si men ga daru ci buru ni ko motumire tankere tanaka tema man ko taske be gatele e buru jonko be gana tinna sigi ta arbito sekirale wala nyamla nan profiter kunja mambane ni adi dema har yaga nungono ngai telli dema sellande de fe dima sinkoto ina dagi muntulu ina daga sore yugo ni serandi sufande de fe you know ifa bani fatiga no be ganka o be gara Allah ko da ketini dima singa daga andina bo xana match de en fait que suni dema na o ngani ni Kenya na wakati ngo ndi kam ga mungono de fa bankalunga wala nyam la profiter na ke fe inshallah alhamdulillah oda salamin tukuni son kan xanne mo kano ada son Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ambalma wanga foli be. Walillahi alhamd. Donc nous ne cherchons d'appuyer après la mort do baraka na ko ma la wati Rasul Media